kan YouTube channel min lo thlir saka min lo ngai thak sak thin tu te in lo dam tlang zelem chipai kan han buk a cheu tun tuma hian Khawvel le India ram chung Chanchinthar sang te thlir ho na kan don nei le dona he kan channela video kan don upload thin te hi he mi Chanchinthar pa ngai asap tonga news reading an tiang chi hin dilowin ke ina kan kalpui dan hi chu news thlir zauna ti ania kan han thlir zawa wangin ti ang dewa ron soi thin kan hi wangin comment ta te po tam tak chon news angin ron chhirla ti te po oma ama ro chu chhir lo hianin heti ti ang hianin ka ron soi thina ka channel mi lo ngai lut sak thin tu te atanga comment ka don pakhat kha ti khan kan han soi fia tia soi fia a ti pa han soi fia kha i a hlok zok le ke ina arem chang zok ka hret awang ron ti thin kan ni ti khamin lo hret pui turin kan ngen chawani kan Chanchinthar thlir ho tur ma sabera chuan Africa lampang kan han thlir de anga Africa khomol puya ram pakat Sudan ram a tuna Chanchinthar lo lang hi kan han thlir hawanga Sudan rama hianin tuna hianin sipaiten an ram president chen mun katum khopuya president chen in an laleta he an lak let hi Sudan ram politics kan han soi zawanga chuta chuanin Sudan ram hi ram boy takania Africa rama hianin Africa khomol puya hian Sudan ram hi ram lian ber pathumna ania chuti chung chuan Sudan rama hian boina le har satna sanga thlenga Khawvel Chanchinthar te po an lo thina chung chu tun tuma kan han thlir ho tur hi ania Sudan rama hianin sipai pol pahni lian deuh mai anin e pachumi awang chun boina lo chokani ti chuan tuna hian he Chanchinthar kan han soi a po hian Sudan rama an sipai te hian kum ni nuwa sipai pol dang pakhat rapid support forces anti RPF te lakatangin an ram president chen na mun an ram khopui ka tu mami chu an la leta chu Chanchinthar hianin alo langa Sudan ram hi Africa khomol pui mar chaklama omania helai ram hi sa khona lama chun muslim tamna ram ania tin Khawvel ram re thei ber pol ania mi pui cheng hi makta doi somli poruk vel ania Sudan rama hian kumsang ni somni pakhat khan mi pui than dal sarkar chu pai thak ania hemi ma deu kumsang ni som pakwa khan an ram president tanglai Omar Hassan al Basir chu sipai te tangrol hian an lo pai thatoa sipai hian direct an pai thalawa amaro chu mi pui tanan du lo nan lan tira khan sipai tanan thopa chumi awang chuan Sudan rama hianin boina hi kumsang ni som pakwa vela tang khan alo in mung tran toni ti chuan Sudan ram boina hi kumsang ni som ni pathum April tha tang khan in tan tak ti na soi thaya an rama hian sipai kan ti hei sap tonga army an ti le sipai pol te nau zok paramilitary forces an tiang chi te hi an oma chumi pahni chon tu na hin Sudan ram hin boina an thlena tual chung boina thlena ni Khawvel ram dang ang lo takin ni sipai pol pahni lian deuh pahni ka Sudan rama hian anin be anin epa chu wangin tual chung boina thleng ani chur an ram sipai kan ti te chu army zok te chu tuna hianin tura kan soimek an ram president chenna mun kha hemi paramilitary force rapid support forces RPF te lakatang hian an ram president chenna thin kha an la leta he tual chung in do a chu awang hian ram boen ma chona he sipai le paramilitary force te inkara boina athlen awang hian Sudan ram hian boina na sat takan tok me kani he boina lo chhuana bul ber chu an army general Abdel Fattah al Burhan le rapid special force anti ho support force how to general Mohammed Hamdan Dagalo ama hi hemediti tialar zok ania hemite inkara hin thunai na in chuna wangin boina lo choka andi pani hian kumsang ni sompok ko an ram rorel tu an ram president Omar al Basir pai thak na konga khan thana sataken an thok duna chumi hnu kumsang ni somni pakhatami pui thlan lal sarkar pai thak ani thleng po khan an thok dunan tangdol emema hetiang boro ka ni mek lai hian rapid support force te hian Sudan sipai a in chun khom tura ti chu an du talawa ti chuan he an du lo na chan hi army kan ti khami an ho tu general Abdel Fattah Khan i he paramilitary force te hi sipayan in chun lu chuan an ho tu an general Mohammed Hamdan Dagalo kha
adin huna der thong thei dona hriat awangin an inkara khan boina chuak ta heng general pani te inkara in hriat thiam lo na ron om ta hi boina ron tipun lun tu ania sipai le paramilitary force te inkara in ngir ko nan sa taka chokan in kap to na tikhan Sudan ram chu ram zau takania chulai chuan sipai jok te hian a khochak lampang hi an changa paramilitary force an ti te hian khothlang lampang an chang tin kan soi fia thei ome ol samjong an soi tai la India ram dita sela hey army kan ti Assam regiment te khating ang chi kha army tak tak kan tiang hi an nia paramilitary force kan ti chu heng CRPF kan ti te Assam rifle kan tiang chi te kha an sipai thoma ni sela India ram apo army le paramilitary force on sang ang deuh hian ral thuam keng sipai ve ma ni sela anin opna sanga ka tiang chi kha Sudan ram chunga hian ka tiang sipai pol pahni te khan in do an puang tarup mai sia Sudan ram hian tual chung in do ti khan an ma chona boy takin kum sang ni som ni pathuma tang khan an om ta ani ti chuan sipai pol pahni te kara boina om hi RSF te hian hun engama ti chen chu chakjok din huna dingin Sudan ram tam jok hian tu hnuaian da an ram president chen na mun ka tu man ti po hi an kota omin sipai te la ka tangin an chu sakha nia chu tu nan news kan han nei mek tak kan han thil ho mek tak ka chon sipai ten chu presidential palace an ti president chen na thin mun chu tun loka khanin an thun hnuaia an han da vele ta sipai te khan chu tiang chu Sudan ram athil thleng ania kan soi to ang Sudan sipai te hi General Abdel Fattah al-Burhan a kai hroina hnuaia oman nia an ni hi Sudan ram chung hun ranga boina te thlen khan ama sarkar pa ngai nei lai point sipai chakna manga khatiang boina tele ram ven himna na te thok thin an nia ti chuan pol dang rapid support force an ti te kha anom ve thowa an ni hian ho tu pa General Mohammed Hamdan Dagalo ho khan he Sudan ram ven himna le tual chung police na ang deuh te pon thokan ning chu ka tiang khan in chak takin an oma heng RSF pol te hian sipai hin noi khat chuang an nei nia soi nia sipai noi khat chuang an nei wang khan an ram sipai an army te kha an chongam ve tlatani ti chuan ol samjong in soi tai la police le army te hi indo ta sel chu tiang chuan soi fia tai la hriat thiam ol sam ome ti chuan RSF te hian an ram air force le hemi lai kol lai pui en kol tu artillery an ti te kha an thun hnuaian da tlata wangin an chakna hnar pakhat ania chumi awang chuan sipai pa ngai jok te po khan an ngam bik lo ani chu tiang ang chuanin tual chungin do na hi Sudan rama hian a thlenga arap thlaka mi pui tam takin an tura nun na chan tam takan oma mi sang tam takin le in chungchanga te har satnan to ka Sudan ram boya wang hian mi sing ni sang rit chungin nun nan chan to ni mi makta dui tam takan ral tlana tram le hrileng tam takan to ka Khawvel mi hring te chunga har satna lian ber pol hi Sudan ram a hian a thleng vel vek tia soi thin ani chu ti chuan Sudan ram boy hi Africa rama omma ni sela Khawvel tan takpo hianin a boy thlak ani a chan chu Sudan ram omna chu Bible kan mu tuipui sen red sea anti kama hi nia chumi chu red sea a chuan Suez Canal le Indian Ocean paltlang na mun ani wangin Sudan ram tuifin riat kam te hi tuipui kam te hi longchol na mun thatak tak ania chung hun chu Khawvel in sum don ton na mun poimo le abikin heng bungrua le tuyal thei anin phurton na an in thleng ton na mun longchol na mun long tena long lian tenan phurton na vel ani wangin Sudan ram chunga tol chung boina an thlen ta kha hian Khawvel in sum don ton na po hian tur na sahle ani tin Sudan ram boy awang hian an ram then state le khatiang ang ram sang khanin ral tlan tam takan oma an vat ral tlan na ram te khan le in turten chen na turten lo pe ka ngai wangin re theina te azola Africa ram ting ani ram sang te hianin Sudan ram boy hi an tur ve vek ani an ram chung de lo ma selan ram then oma boina a thlen chuan Mizoram apo kan tha thiamanga Burma rama boy chuan Mizoram mi te pon kan unau te ral tlan te kan lo support ang han ka tiang khan an ram then om te pon an tura Sudan ram boy hi re theina thlen tu ania chung te chu Chanchinthar hian alo langa Khawvel Chanchinthar lo tu takpon nia
he Sudan ram buai kan thlir ho me ka hian tuna sipai jok army ho tena presidential palace an ram kho pui perabian han changle ta hi Sudan ram buai hi re ta ngem ti chu mitam tak zauna nia amaro chu mitam tak ngai dana hi chuan he ram buai hi sipai te hian an ram kho pui pera khating presidential palace ka lua le ma sela buai hi ziom pha chung lo mai thia aina sa jok pon anin do chun zom pha thei zo kan ti te po soyoma engpon ni sela heng sipai le paramilitary force in current thim lo na om hi poido mai chu anram thren om khung engani middle east vela sarkar thren khat khon lelam pol sang ve kha an support lata sipai leral thum te poisa tan puina te khan pek to no wangin Sudan ram pol pahni in ti boi mek te hi support tu kha ram pol lama tang pon nei thave ve sia he Sudan ram boi na hi topin tai nei theiri don lo te po ang riu maya eng po chu ni sela hunin la ron shrilanga Sudan ram boi hi tram le shrileng a thlen ba ka mi pui tam tak tan nun nan chana wang hian UN kan ti United Nation po hian avea rem na le mon nom thina turin malak na sang te pon de ma se tun thleng hian an la hlo thling theilawa chung te chu Chanchinthar kan han thlir ho ma sabera hian Africa lam te kan thlir ho kha te ma kan han thlir ma sabera ni ti chuan kan Chanchinthar thlir ho pahni na tan chuan Israel Defense Minister Israel ka cha chuan an ram sipai te hna Hamas ten an mi tang kol te aron chho zalen lawani chuan nasale zol zoka Gaza halu chuwa obzui turina shilani Hamas te hian Israel mi somnga pakuan manzinga somni pali te chun lakola kumin January thlakhan Israel le Hamas te inkara in biagrem na athenga chumi tang chuan mi tang ten in thleng ton naknaka amai ro chu Hamas te hian an mi tang kol tam takhi tuna hian la shrega Israel hian la pele duloni hemi awang takin Israel sarkar thinrima tun kar tholeni tangkhan emni Israel hian Hamas te nena an in ka hai nei khatiang mitang in thleng ton tele in ka hai lai lok an han nei kha ati to pati chuan Hamas te hi a bei chun zom le ta ngala Israel le Hamas te in kara boina hi US President Donald Trump pokhan thu soideng khong teu aron neya Gaza huna Palestine mi puite hi sondar vek meila ti chuan Israel le Palestine in kara boina hi chu top maya ti maya Africa ram khoilaya moni khonin Palestine helaya Gaza strip vela omogi sem dar vek peila ti chon boina re angan tia heng hi ni Palestine le Arab ram tam takin Donald Trump pathu soi hi an soi sela amara chu hi chu thil tak tak thleng theipon ni rin omlowa President Trump hian Israel atran lu ta khan khatiang Palestine mi Hamas helpol te poi khoi aron vo na te poni ome Israel hian tu na hian Gaza lutur Gaza strip lutur cho te tuyal theite dam doilam te dang chat veka tin Israel le Hamas in kar boina hi chu Chanchinthar dang apokan lo bu photo thinin karinga kumsang ni som ni pathum October de sari tang khan ain tana tun ma chon lo in ti boi thin ma sela tun nayan boina hi chu kumsang ni som ni pathum October de sari tang khan ain tana Palestine mi singli le sang kwa chongi nun nan chan to atin Israel sipai le civil bi tam tak pon nun nan chana hetiang boina hi thlenga Israel le Hamas in kar boina hi Khawvel news lo tu ani awangin kan han thlir tlanga tin Israel le heng aram thenom te in ti boi vela hian thil ho angrang deuh amaro chu lunglen tlak deuh soi chak deuh ka deya pusi ro khu ma upasi ro khu ma aizol mission veng thanga mi kha tun ma heng computer age digital age ani ma khan tun lai Khawvel thlir na ti kha aziak thina lekha bu pan te hi aziak thina ti khan volume sang sang asiama abigin Israel le Khawvel in dona thil thleng kha angchi kha ngai nom deu na ziak thina upasi ro khu ma hila damta sela tun lai Israel le Hamas te inkara boina te aziak ngai nom le om mange ti the ril ro oma khatiang pu upasi ro khu le kha bu ziak chir phachin kha chuan in lunga ti len ve thau ka ringa chung te chu kan zep lo kan chu ti chuan Chanchinthar kan thlir ho pathum na tan chuan US President Donald Trump chuan an rama zirna lam kai no en kol tu Education Department ti top tu executive order assign khami assign khachuk I president ani tirlam pangkha nia ti chuan he Education Department ti top tu hian President Trump hian executive order hian sign rigot ma sela assign ani meya amai ro chu kha dan tiron ron ti lo tling tur chuan an parliament hemi senate ta te congress an ti ate khanin
an pom pu yangai ni chu wang chuan President Trump an Education Department ti to patum hi a hlotling lo ngem ti chu parliament ta an langai tuanga chu ta vote tam zo kan hmu ni chuan an ti to panga an pu phat ta lo ni ero chuanin he executive order chu hi zian nei lutuk lo theya enga tinge US President mewin an rama Education Department chu ti to pa du ti te po hi ngai thatu te zinga zona thei ome US an Education Department hi kumsang khan chakwa samsari pakwa khan din ania he department hi sarkar school te tan puina suma pe chuak thina chu mai ba ka zirlai re theite na loan te puk tir thina chu zirlai re thei zok te tan atangkai em thina ni poisa khatiang loan an pek chu thina wang te khan tuna hian US President Thar Donald Trump hian nok atriawa ti chuan US hi India ram ti ang lo deuh takin country dan tur chuan state tin khon thu nei na hranan nia India ram chuan state te thin mai la central sarkar hi min khai khoma ti chuan state le central sarkar thu nei na kha fel takin constitution in a thlir ranga ni tin an thodun theina turte posiama state list oma chu state in ati tur ani union list oma India ram chuan central sarkar in ati tur ani ati chuan concurrent list oma chu state sarkar le central sarkar ina a thodun tur le ati dun tur thil khawm pokani khatiang khan thatakin India ram chuan in trend fela amero chu US chuan state tin ho hi central sarkar hi chu president te thun nei ni deuh maya heng department tam tak le enge ni in kolna administration ko ngai chuan federal state an nia federal ti chu state tin khan thun nei na vor to pangdeu to hin nei ni a toy zong le ol sam zoking han soi taila khatiang ani wang khan state tin thun nei na kha sang em thungani central sarkar ina thil avat ngai to ngai lo in state tin khon an mani polin dan ten siama khang kha I mani state te khanan kalpui thinani he country thiam thi dan tur chuan state then khata chuan he silai hi guns license anti hi athenan phal lo te po omanga khatiang ang khan hey marijuana antia India ra machung country thiam dan tur kanja zuk phal na ti state then khat chuan a pe then khata chuan phal lo te nia kha ang te kha then state then khata nau ti tlak phala dia state then khata phal lo nia kha ang khan India ram chuni se India ram puma zom tur ti te ni mai thei khang ang kha US chun state tin khan thu nei na ne wangin hetia central sarkar ina education department nei hi tuna rural lai timayang president Trump te pol Republican party hi chon nok antia state thu nei na paljut na ni central sarkar ina education department lo nei very got hi athalawe ti top angai antia tin chu mai ba ka education loan te an pe poisa tam tak involvement oma tin budget ta khami department education department tan budget tam tak poisa alun ral vetin awang khan awi oman ti ni chu wang chuan Donald Trump le apol te hianin he education department ti top hi an handu ania ti chuan state he engeni state thu nei na palzut na ni wang hian zirlai bu te education department in a duang te tin engeni school ho kal dan tur anin op dan tur aron duang thina te kha state thu nei na le local district tual chung district te thu nei na paljut na ania chu wang chuan arang ti to pa ngai tin Trump a hian tana khoni ti chuan hei ba ka hian Republican party shrim hian Trump te omna party hian kumsang kha chakwa somriat vel bor tang dai to khan chu tilaya president candidate Ronald Reagan khan education department ti top phi lo au pui to ni chu Republican party hian central sarkar en zirna a khai rol hi tha an tilawa state le tual chung district ten an mani du dan angin education te chu kalpui sela ti chon an state ta na thaber tur le an district ta na thaber tur ang khan syllabus te in en kol na te an kalpui anga chu ram ta na thazok tin tran munan ko central sarkar ina zirna a khai rol a kalpui thin ang kha thalai zinga hey tunlaya gender issue lar tak mi pa me chele me che ti ang chi te hi aron choi lar me ni chu mai ba ka chin thlir na te aron siam choka khatiang khan US tan hianin he central sarkar ina education department ane hi thalo top mai anti
ve tlat mai ni Trump pate chu Mizo rama tang pokan lo hret thiam te dan dor chun mi conservative te mai an dia kha tianga nga zalian dewa liberal dewa zirna kalpui kha Trump pate hian than ti lawa chu wang chuan education department ni ti top an tum ania soile soinu an parliament an tlang zawanga mo he dan an putlu tur hi chung chu Chanchinthar langsar dak pakhat anilea ti chuan kan Chanchinthar tlir ho palina chuan India ram lam han hoi non tranila Aam Aadmi Party chungchang the comment lama ron soi tura ngen na te kha kan dona wangin kan han chu zui dewa Aam Aadmi Party te chuan Delhi in thlan an tlak ka an chak tak lo nu khan an thom a re chho viu dona mati lain Chanchinthar an ron nei le ta Aam Aadmi political party ho an rorel tu sang political affairs committee PSC te chu an ho tu pa Arvind Kejriwal hoin meeting Delhi an nia hetan thurel zinga hian Delhi unit convener thin Gopal Rai chu an thak ta chu Delhi a AAP minister hlui Saurav Bharadwasan a thak ton ani tin Delhi a hemi Delhi UT chungbi ka convener anti thin hi convener ti tolawin Delhi AAP unit president tin an thlaka Delhi hian thlale loka hianin municipal in thlan an ma chondona chuta chuan tram thumlai minister lo ni to Bharadwasa hian Delhi state unit khami AAP akai hroi chuanin anwai hian chaknge yanin beiseya chu wang chuan state unit president thar kha an han rot ta ti chuan engatinge Delhi state unit president Bharadwasa dani thi kha kan ngai to mai theya hei Aam Aadmi hi national party ni to wangin an national president chu Arvind Kejriwal ania ti chuan state khami UT ate unit khatiang angchi Delhi unit president chu Bharadwasa hi an tani chuan tin state danga te po hroi tu thar tur state en kol tu tur anan ro thar dola Aam Aadmi party hian Gopal Rai le MLA hlui Durges Pathakate chu Gujarata AAP in charge tura ro tharan di boka tin Arvind Kejriwal tha changdol tu bera soithin Delhi deputy chief minister hlui Manish Sisodia le an minister hlui zinga po thom da tak ve tho Satyendra Jaina Aam Aadmi Party a Kejriwal mirin ber zinga pakhat te hian Punjab an enkol ve thung don ani Punjab an enkol ti chu party in charge an ni don tin ani chu ti chuan AAP general secretary organization Sandip Pathaka po Chhattisgarh da in charge in an rot poka AAP hian hemi Delhi an tlak nu hian in siam thatna na satakin an thok ni na langa tuna landana hi chuan ti chuan an hroi tu lok tele an mirin zong te kha state sanga ma AAP ina an son theina turin hroi tu in charge kha an hanin rot thara hei hi an sot puengam ti chu hunin la ron hril tura ngaila in AAP kan soilak lo boka soichun zom the zelila Aam Aadmi Party ho tu pa Arvind Kejriwal chuan ninga ni liam ta Martin Somni Khan Delhi a AAP kai hroi municipal corporation ina budget an phara khan an hnuaia thok municipal corporation a thok mi singkhat le sang ni te da nge na tur ro man na siama a nget lawan thok an ni ho hi chumi chu regularize tur a ngeta thok turin ro man nan siama hemitan hian chengwai bel che zariat vel poisa an ro man nge ngia chu Arvind Kejriwal hian he mi engeni singkhat chuang da nge tura rotna ron thlen tu hi chu Aam Aadmi Party chawin an ti theyang tin aron fakin ni aron chuang hlea chu Arvind Kejriwal te Thu Thar ania tin Aam Aadmi Party soibek lai hian Punjab a hian Aam Aadmi Party in sarkar na tuna hinan chel me ka amaro chu Aam Aadmi Party hian boina Punjab lama hian an tok ve riawa chan chu Punjab chu India ram bule bala chom tu state tir hriat thin ania Punjab pa le Haryana vela hian lo nei tu ten kum engomazat kalta tangkhan boina hi an siam to thina Delhi khopui chunga ngei po tractor te ron khallutin kongpui ten dang khatiang khan tuna po hian tun hnai loka po hian ni thum kalta le po khan Haryana le Punjab in rinalai kongpui an danga chu Punjab lama Aam Aadmi Party sarkar thupekin police ten khatiang lo nei tu lungoi lo te kha an darani chu Aam Aadmi Party te hi lo nei tu te hian
an soi selvia me Punjab an ro rel na a hianin lo nei tu te an ti lungoi lo chuanin in thlan le te hian an tur ve thi viawa engea mo a an don ni amero chu he thil hi politics en binan te pon phanga BJP le Congress te pon khatiang am admi party Punjab sarkar ina lo nei tu te dar te kha in binan an phanga he lo nei tu te lungoi lo na hi MSP an tia minimum support price an tia he lo nei tu te hianin thing nge ni an thlai thar atanga hlok da tamzok an tel thina turin sarkarin dan siam ro se tiang chi kha tun ma tangin central sarkar le state sarkar te thil nge tan lo nei ve to thina ba ro chu sarkar le lo nei tu te hi anin rem hlei thilo ni Punjab pa lo nei tu te chu lo nei tu hau satak tak turu tak tak an dia ni an thomana an ei bel berani wangin he tiang ang hi politics in thak thleng tir thei rup khopin lo nei tu te lungoi lo na hian na thok the wangin am admi party te hian Punjab pa hianin lo nei tu te hian ti lungoi hle ngai a chu ero chu he an lungoi lo na an pungkhom an han dar tira te hi enge ngong anei lian do nem ti chu hunin ron thil tura ngai taila tikhan am admi party chungchang chu lo du tok le taila kan Chanchinthar thlir ho apangana chuan India rama Hindu kulmuk pol Rashtriya Swam Sevak Sangh RSS ho bok kan soi lenga anni hian nimin March ni somni pakhat zirtop ni khan Bengaluru annual national executive meeting an neya heta an thurela hemi an meeting nei tan tiran thurel zinga pakhat chu Manipur state boy chungchang an khelte tlathani an general secretary data treya hosa bela chuan Manipur boy na hi inrin ton da nei le tur chuan hunala du reidawin arin thu asoya tin meitei le zauna thlakte inkara po inrin ton na ero chu om tran ni te point report a pe ni tin a he an annual meeting nei zoa press conference an neya an joint secretary CR Mukunda na chuan press meet ma heti hian asoya Manipur a hian president rule puan ni to heta hian pe seida sang tak kan neya he kan pe seina hi a hlotlin ngei po kan ringa remna le muan na po om chho mek tura kan ngaya amero chu mei te le zauna thlakte inkara hian hliam tuamdam turero chun hunala du hlein arin thu soya ti hian an ni chuan an soya RSS te hian Manipur boina hi chinfel kan du chu wangin mei te lam le zauna thlak lam te po hi kan be ve ve to remna le muan na om thina turin palai na kan thok ve na sa ni ti te khan soya amak te dai ewa Hindu kulbuk pol RSS ten Manipur boy an han rel tarup mai te po hi thil dang dai ve takania amara chakong le lam takangai tu chon thil dang dai vak po ani lo na chen ve hi omani Manipur boy hi Mizoram lam atanga kan riat vak lo national news vela lo lang ve thin chu I an communalize when communalize an ti chu I heting sa kho na le chi ang zonga lak ve thei deuh thil hi oma mei te te hi atam zo ki Hindu anga ngai an nia hemi an mei te pi le pu te sa kho sanama hi an ti zom tu tam tak ma sela mei te chu hian minga po sing ti om zel hi khatiang ani wa kan mi pa ho minga chuan an mei che ho minga Devi ti te oma Hindu sa kho betu te anga ngai thei khan dia hemi wang tak hian Manipur boina lo chuatanga voini thleng hian Hindu pol hetiang RSS te hian mei te ka Hindu an ngai awangin zauna thlak te ka Christian Hindu le Christian inkara boina chok nga khan an ngaya anin rol ve na tur taka the po hian an ngai ni mei the ni RSS te chu kan hrevekanga India rama Hindu lalram zau du pol le India ram hi Hindu lalrama da turat mana tang to tun thlenga thei top chu tu te khan ni wangin helai Manipur boy te po hi he an ro rel na sang national executive meeting a me an han khel ania enge he an ro rel hian ngonga nei don em ti te po chu Chanchinthar ngai ven tu te hriat chak tak te po ani via chung chu kan han tel ve nia tun rum Chanchinthar kan han thlir hawa hian ti chuan kan Chanchinthar thlir paruk da chuan Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu chuan an State Assembly a heti hian a soya Hindu temple mingthang Tirumala temple na thok tu te chu Hindu chau an ni to turani atia tuna hian Hindu ni lo he temple na thoka chhor an omani chon mundanga son chu an niang atia Chandrababu Naidu hian India ram state ko puizong zong a hemi
Hindu temple venteka swarat swami temple hi saktura roman na anei thua soilang boka chu mai ba ka India ram state ko pui zong zong mai ba ka Khawvel ram rang ranga po Hindu temple venkate swara swami temple hi sak adu thu te po soitelani chuan he Hindu temple Tirumala temple hi India rama Hindu temple ming thang le langsar ber te zinga mi andia Tirumala temple and Tirumala hills sa omania helai temple hi Hindu pathian Vishnu ina Khawvel aron kala Vishnu pathian kha Venkateswara angaron in lanin heta hianin temple a hianin tuna temple an sakna hmuna hianin aron cheng dia ngai ni wangin Hindu te hian an ngai sang em helai mun hi tin mitam tak hei vai hoina luan zia kol thin Hindu sa ko betu tena luan zia kol thin kan lo muin kan lo shafo thino me Tirumala temple an kal hian an luan ziat kol thin ani ti chuan chu an pathian hne na an samkhan hlan thin ani chumi zia chu Khawvel thila tele khatiang sa khuwa an lak ur sun zia lan pirnan an pathian Venkateswara hne na khan an samkhan wa hlan thin ani ti chuan Tirumala temple hi India ram mai ba ka Khawvel sa khuwa hetiang sa khobiak na mun a hau saber pola dia poisa le rangka chak a lunglu chitin reng an mani he temple ngai sang tu tele Hindu sa ko betu te ina an pek khomani wangin a hau sa ema chumi chu Andhra Pradesh sarkar hian he temple hi sarkar IAS officer hi chief executive officer an ro theni chu IAS officer in administration te pokhan en kol theni chu tiang kap chon he Andhra Pradesh sa Tirumala temple hi aming thangin a poimo heng te po hi Chandrababu Naidu an chief minister in he temple chungan ha thok tur chu Hindu mi chok Hindu sa ko betu te chon ni to turani ki ten so hi Chanchinthar alo langa kan han tel ve boka ti chuan Andhra Pradesh chief minister tho hian tuna an state an ro rel na assembly a tho hian a thil sei pakhat chu Telugu Desam party sarkar chuan Tirumala temple omna khuwa sarkar masa YSR Congress tena Mumtaz hotel saktura ro manna le sarkar ina phalna lo pek chu an nol tak thu an cancel tak thu a sei boka he sakho temple omna khuwa hian hotel khating ang chi Khawvel thil kha din phalani lowe atia chung te po chu Chanchinthar ron lo tu zinga pakhat ania kan han soilang tel mai mai ani ti chuan apasari na kan thlir ho na pasari na chuan Bihara han lut le don taila Bihar chief minister Nitish Kumar chu ninga ni liam ta march ni somni a Patna an state khopuya sepak thakro world cup sa ni somni pangana honna nei na khan India namhla sak ani lain an alo nui nia pu nia anui mai ba ka hian abula thu an state principal secretary IAS officer Deepak Kumar chu bianin an soya tin hemi mai ba ka hian abante vaya khatiang khan national anthem India namhla play ani laya zauna lo taka ading nia soyani wangin he video hi viral waka an state ep tu pol ho tu pa Rashtriya Janata Dal party ho tu pa Tejaswi Yadav khan da sat takina soisela kan state chief minister ina national anthem saklaya hetianga lo nui te lo tong te abana vai te hi kan state as mai ba ka India ram pum puitan po thil poi takania India mi te musit na ni ti in news aron lo viawa tu soya wang hian ti chon he mi wangin nimin zur top ni march ni somni pakhat khan Bihar State Assembly po rorel hlei theilowin ep to Paul RJD MLA te hian buainan siama an chief minister Nitish Kumar chu he thil a thil ti awang hian ngai dam dil tur te le thu pha choi tur ten an au buai chu wang chuan Bihar Chanchinthar hi he kan chanchin thlir hawa hian kan han thlir tel ve ania Bihar hi an state assembly in thlante pon nai chho to ama kan video upload masalama pokon lo soi to tuna hian Bihar hian BJP le Janata Dal United Nitish Kumar te Paul hi Tangwal sarkar an siama tuna hian NDA sarkar angin an omhowa Nitish Kumar hi chief minister ani meka ti chuan ep tu Paul Rashtriya Janata Dal te hianin
sarkar hi na sat takin an beya abikin lalu prasad yada pa fapa tuna RJD an hutupa tejasi yada fahianin he an chief minister apa te role de tho pa upa to lampang tar lam thai to Nitish Kumar hi an beina sakapa tejasi yada fahi ala thalai jak sok boka Bihar thalai te ngai na tak te por lo a chu wang tak chuanin he Nitish Kumara chunga thil thleng hi an in than le an state politics chunga chun hong na sataka nei ve thei tho boka eng po chu ni sela khalam kha chu hunin a hril zel tur angai la ti chuan kan Chanchinthar thlir ho pariat na khan tura chuan khan te kan ti chu Assam Tinsukia khopui a Bihar state din champa Bihar diwas tia soi chu March ni somni pati inrin ni lom tura hian BJP state udin ten loman tuma ma se hei hi Assama helpol lar tak alpha te chuanin Assama Bihar state day lom ani chuan anule zela boina a thlen tur thu anon soya tin political party a ep tu pol te pon he alpha ho thuron chu hi an thlopa tin Assam state chunga zurlai pol lian ber all Assam student union asu tia alam to en soi thin te pon anon thlopa tin tual chung mi le pol sang ten tlomngai pol sang te pon Assam ram chunga Bihar state day lo lom kha an do dal thu na sataka anon soi chuata ka wangin BJP state udit te hianin Tinsukia khopuya Bihar state din champha lo man tum hi an thul tange nge a amairo chu he thila hin in hil na sataka chuaka Assama and state BJP president Dilip Saiki chuanin heti hian a soya tual chung mi te rilruti nat kan hlawa wangin kan selta hunrem changa lom ero chu kan la tum thoe atia tin Assam chief minister Himanta Biswa Sapo Khan hetianga dodal na om hi apoi ka ti hle me Assam mi state danga om te tan har sada siam tu ni a hlau thu te po soi chok ve ni tun BJP sarkar hi ti that ve de wan ne ya hetia India rama state sang din champa hi mani state ta chau ni lo state sang governor te kai soitele party te malak nang te pun lom sakani thina Mizoram state day te po hi India ram state sang lom ve ni thina ni mani lok po khanin Mizoram state day February ni somni kha Hyderabad khopuya an governor an Telangana governor pon Hyderabad Mizo association te somin ras bavana alom na te lo siam saka khatiang te hlek khan Mizoram governor te po hianin state sang hei Mizoram chunga vai om ho te hi an state day ten lo man pui ve thina ni he kan governor lui te kha Kerala lammi te khatiang India chim lammi ten nia Mizorama Kerala mi om te ang te kha entirna lo soitela Kerala state day khan ras bhavana ten ko khoma lom na ten siam pui ve thina ni khatiang khan ya heng hi India ram inpum khatna tan thil thatak national integration ta na thatak ani wangin kalpui thina ni amara chu Assam mi te ro chun an state chunga Bihar state din champa lo lom ve kha chu an pom hlei thei lo ni thlir dan chi ni om thei ome Assam hetianga nga Assam state mi tana an du lo bur hi thil thave tak ani theina la ya oma a thirna le lama chuan aril du te thlak mangi o ti te pona soithia Khawvel hi chu thil pahniat kal zel hi nia a thatna le thatlo na lai te pom khang kha chu ke indi lo soi ve tur vak om lowa amai ro chu ril du te lu tuk ro hi chu boina ti thlen tu tam tak ani ve thea ril ro zaw lu tuk po namta na poile ralna te lo ni ve thin boka Khawvel chu hria thiam har thin khop mai kan comment thui lu tuk lawang e soi tur ro chu ka nga viawa ti chuan apakwana kan Chanchinthar thlir pakwana chuan voin March ni somni pani inrin ni hian Chennai khopuya Tamil Nadu Chief Minister MK Stalina ko khomin India sarkar lai puina Lok Sabha Parliament seat siam rem tumna delimitation anti chungchang in mu kho ma ko chu state sang political party a bikin eptulam pol shoi tu tele state ngani political party how to liente in mu ko man nei dona an kal tur thu tele athente chu tura te po an thleng to me ko me e khatiang kha ania he delimitation chungchang hi kan video ma sa po khan tlem chu koran soi to thina kan soi non le taila BJP tuna central sarkar pe khian Lok Sabha seat omza ti simrem tumna aneya India chherpui ne piang hianin Lok Sabha seat nei za thi Enfield tur ti ani thina
chu tiang chu India Constitution article somriat pakhat na ina phaldan chun Lok Sabha hian member zanga somnga om the ania ti chuan state atangin member zanga somthum an omanga UT atangin somni an omanga ti chuan zanga somnga alo tlingta amara chu India Constitution article somriat pani na chuan chhirpui nei zo apiangin i Lok Sabha seat omzat delimitation hi en non thin turani tin dan alo zam ve thung bokani ti chuan India chhirpui hi kumsang ni somni pakhat khan nei tura ti ni amaro chu covid thrileng awang khan chhirpui hi nei ani talawa voin thlengin kumin thleng hian India hen chhirpui nei talawa Chanchinthar chen khata kan lo mu dan chun kumin hian India chhirpui hi nei tanani done ti ni amaro chu hei po hi nei tur ni le talo nge thom hi a re le tawangwanga nakumate hianin chhirpui hi nei tur nge ka hret thiam chialawa engpo chu ni sela delimitation chungchang ai chun Lok Sabha seat om theizat le Lok Sabha member zat turte han en non han en fi khunatan hian BJP central sarkar hianin nakum sang ni somni porokhe tin zon dewe tia soya ni wangin Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin chuan hetiang lampang vei ve tu te athurwal pui thei ho kha ko khoma chenai khopuya anai mu khoma nga rowan rail kho tlang don ania he delimitation chungchang hi apui mo viawa Mizoram atang te ro chuan Lok Sabha member te Rajya Sabha member te pakhat chau kan ne wang hian mi pui te hian kan ngai ven lutuk lowin kan hoizong takpo hi ni lo thina amara chu vairam MP po tamzok nei tan chuanin veyom em thil oma he delimitation chungchang hi India rama hian India independent nuwa hianin tum thum vel nei ani to akumzat chu soi vek talo meila amara chu Lok Sabha member zat tuna zanga somnga nita hi tidang lam ani lo re ang reng khopa kumsang khan chakwa somsari porogwela tangkhan Lok Sabha seat omza the ngai de pa tangin akal chowa tlem chu herrem hretha chu ma sela chu tiang chu nia ti chon kumsang ni pakhat kum khan Lok Sabha seat omza tur hi chin filania hei Lok Sabha bial then te po han chin fela han sim rem ngai te po tam taka oma state thar te an pian chho ve thina wang tele district thar te ka tiang te pian awang khan ram ri tur te han sim rem te ngai tin member omza tur te po ngai tu no ngai amaro chu kumsang ni pakhata delimitation nei ani khan India chimlam state ten an dodal na sata wangin seat omza thi chu sik soi ni talawa India ram state tin khan member kan nei za thi angai angin akalta tun thlengin hei kan lamanga amaro chu he delimitation hi BJP sarkar hian khoidang lamatum viau nia ngain tuna chenayan hukom turpo hi ko khom an nita chu han soizau ta hlek taila India rama hian MP pakhat hianin mipui noi somvel ang hi an o anga chutania chutini chuan India rama delimitation anti Lok Sabha seat omza thi he chhirpui hi han nei ta ni sela apung chhoviu thia abikin India marlam Uttar Pradesh le Bihar te hianin an hlok pui don ani tuna hian Bihar state te Uttar Pradesh te hi India rama MP nga pol an nita chung ang te chu population India marlama hianin hindi tong mang ho hi mishing an pung chak em South India hi lekha thiam tamna mun te an ni wang te le engeni family planning an kalpui thara wang hian mishing an pung chak lo em ani chung ani wang chuan he delimitation hi kalpui lo ni ta sela India marlam pangin MP nga to zok to na ti chuan chimlam ho hian MP kha an nei pung viau lo ve thei pokani chung hlau thon na te po choma tin chimlam ang ngor pon ni loin state te zok te UT ang te po khan an tur ve the ni tin BJP sarkar hi an fing thiam wa India rama hianin Hindu sakhua mai ba ka hindi tong tilar tuma thei to pa mala tu hin ni ve shim shima chung te ni wang chuan hindi tong mang tamzok te na MP nga chuan India parliament apo hindi tong te Hindu sakhua te khan na sale zol zokin influence kan tiang chi kha an neyanga tin BJP chakna chu Uttar Pradesh te tin anthurol pui Bihara NDA sarkar ding boka Madhya Pradesh BJP sarkar dinga khatiang khan Odisha tuna ding mek boka BJP sarkar
tin Maharashtra BJP sarkar adinga Gujarat BJP sarkar adinga Rajasthan BJP sarkar adinga khatiang ang khan India Central India le India mar lampang zong deuh tho hi timayang awl samjong in soitaila Himachal Pradesh ate Chhattisgarh ate khatiang khanin BJP sarkar adina wang khan kheng state India chimlam telbi lo hian MP khalo pung ta tur thur sela BJP le an thurol puyan sangoi zon puita khan India parliament ta khan thun nei na kha ol sam takin an chang tam thei don ani chung te chu thil thleng ani wangin Tamil Nadu le Kerala state big te phei chuan he delimitation chungchang hi an vei nan hel em ani chung te chun ania he thil series tak ani na chen te po oma India ram mithiam te zinga po ngai dana phir thuya chung te chu ania amai ro chu tuna India ina parliament building thar ania hianin seat omzat thi Lok Sabha hian zariat somriat pariat ania chu ti te chiam chuanin apung hloi lo ve the ani chu wang chuan Union Home Minister Amit Shah hen South India lam abikin Tamil Nadu Chief Minister in India chimlam ten MP kan nei sat kan hlo thenang tia hlo thonna anei a thoman nei a hianin hlau thong du su he delimitation chungchanga hianin engma hlo thon turom lo member in nei sa hi engma kem don lowe ti te chu thu chuaron nei ve boka hengte po hi India ram politics a Chanchinthar lang sa deuh mai ania chu kan han soitel ve le a ti chon kan video te hi hei minute somnga lo ting le der to maya top na beratana a somna tana kan Chanchinthar thlir tura hianin politics te poni ve thawa Chanchinthar langsar deuh mai pakhat chu Mizorama chief electoral officer lo ni to thin IAS pachal mandub via sakha election commission of India kumnga chunga tan deputy election commissioner tan rot tharania ama hi kumsang ni kuma IAS batch ni in Mizoram sarkara po chief election commissioner of chief election commission officer ni ba ka khan OSD to Mizoram House New Delhi tepo na lo thok to thina tin Mizoram sarkara higher and technical secretary te polo ni to thina ni pu mandu via sahi zauna te LPS Chanchinthar te Durdarshan Chanchinthar te pomhingi kan rafau to thina ome Mizoram State Assembly in than kan nei nun ber kum sak ni somni pathum khan ani kai hroina hnuai hian kha in than State Assembly in than MLA in than khan nei ania tin ni kum sak ni somni palia Lok Sabha in than Mizoram in ani ama chon po khan pu mandu via sa kai hroina hnuai hian nei ania chu wangin he Mizoram experience election lama experience ani awang te po hi lo ni ma na le tinama pafel tak te po nianga election commission of India deputy election commissioner turin central sarkar chunan rot thara hengte po hi kan hrena ti zawatan le Mizoram lampanga sarkar officer ron nitto ani awangin Chanchinthar kan hriat ve tan po thil thatak nin ka hria chungte chukan soitel ve ani ti chuan kan du tok le don tonga Chanchinthar Thlirna kan han buat soi thin te min lo ngai hlut sak thina in comment te chiar anduamin ngai thlak alo nuam thin hle meya ka lo chiar kim deuh vek thina ka mu apiang chu a thei angin karon reply thin bok chawa comment te khain thlung lo ula he kan channel a thanzel na turata na in mi du sakna tam tak te po ka lo muin ka lo chiara thil then ka tera chu ti hlotlin thlei thei ri lo thil te po oma ti khan ma son kan tung zelanga in thuron te hi ka mamo em ani chu wang chon thuron tha tak tak te min pezel turin karon dil chawa tin comment lama te po in thlung lo ula tin like hi poimo thina like te po lo like ula tin kan channel la subscribe lo te pon lo subscribe ula in lo subscribe pa kha dar lem bel lem in me page chuan kan video upload apiang hi in lo hre thei thin don ani alert ta lo kalanga nang ma nia khan chu ting te chu subscribe that ve da lai te po hi nia tin share te po hi a link te hi lo share tar ula zirlai te le heting Chanchinthar lapang event tu te zirlai kherlo po heting ang ngai tha lo tui pui ve o main rin te kha chu du sak tak khan lo ko mu lo share ve bor thin ro a link ka te kha chung te chu kan tran tlan ho theina tur ania Chanchinthar hi han siamin video te po han upload thin mai la in comment te in like te in lo ngai thlak lo chon om ziom chung lo a chu wang chuan kan tan chuan in zawa hian in lu em vekani ti kha
kan soi thar le ni kan du tok le photang